neka je srećan i blagosloven praznik Svetog Sergeja i Vaha, draga braćo i sestre, i neka je srećna i blagosloveno sveta liturgija i na zdravlje i na spasenje, na život vječni pričešće onima koji su se danas pričestili strašnim Hristovim tajnama. Evo, lijepo je vidjeti ovoliko vas u crkvi, da Bog da da nas uvijek bude sve više i više i naročito je prelijepo vidjeti ovoliki broj djece. Ovo je zaista nešto predivno i ovo jeste naša budućnost. Ono što svi vjerovatno znate i što ste svi upoznati jeste da se mi borimo da kupimo našu crkvu uz pomoć Božju, uz pomoć svetitelja Božjih, uz pomoć svetoga Simeona Mirotočivoga, našega zaštitnika, svete Ksenije Petrogradske, svetog Vasilija Ostroškoga i svih svetih, i da se naš trud sastoji ne samo u prikupljanju sredstava, nego prije svega, iznad svega i u molitvi. I molimo se da nam Gospod otvori puteve, da nam podari ono što je najbolje za nas, kako ćemo na najbolji, na najljepši mogući način slaviti Gospoda našega i spasa Isusa Hrista. I ja danas, draga braćo i sestre, imam jednu molbu, posebnu molbu za vas. Prvo za našega brata Mihajla, pa onda i za sve vas ostale. Da napravimo svi mi zajedno jedan kratak video snimak za ljude od kojih mi hoćemo da kupimo crkvu, da im se predstavimo na taj način, da vide da ovdje ima jako puno mladoga svijeta, mladih ljudi, djece, da to ima budućnost i da ako se to nama proda, da će to da živi, da će to da bude crkva hrišćanska još dugo godina, dugo generacija. Ono što je važno da vide nas u ovako lijepom i velikom broju, a par ljudi iz naše zajednice će se na holandskom jeziku obratiti ljudima od kojih mi hoćemo da kupimo crkvu, da nešto ukratko kažu od nas, a mi ostali svi stojimo u pozadini i da ostavimo jedan dobar utisak koji će naravno vrlo povoljno i pozitivno uticati na sve uslove i tokove kupovine crkve Božije. Zato kažem, molim vas sve da ostanete sada u crkvi. Nemojte da se brinete, taj video neće biti javno objavljen na internetu, samo će biti njima poslat link koji će oni moći da uđu, znači samo će moći da uđu ljudi koji imaju taj link, a samo će njima biti poslat taj link, tako da nemojte se brinuti, video neće biti na internetu, neće biti dostupan velikom broju ljudi, samo znači se video radi za svrhe našega ljudi koji nama prodaju crkvu, tako da niko ne mora da se plaši da će njegova slika ili video završiti negdje pred širokom publikom. I zato, molio bi sve vas da se nekako, ne znam, na nekom mjestu lijepom, da se nekako možda da li skupimo u sredini crkve, evo porazgovarat ćemo s našim bratom Mihajlom i samo nekoliko ovih ljudi naših ispred da stane i da jednu kratku poruku uputi i našim ljudima od kojih mi to kupujemo. I nadamo se da će taj video da odigra jednu važnu ulogu u tom procesu kupovine crkve. Mi molimo sve vas koji ste se zaista potrudili da date i više nego što ste mogli da date, ne od vašeg suviška, nego od vaše oskudice i da se na drugim krajevima morali da se odreknete nečega, da prištedite, da biste dali za ovu crkvu i to Gospod voli, takvu žrtvu Gospod voli, ne ono što čovjek daje od svoga suviška, nego što daje od svoga nemanja, od svoga manjka. Kaže, Gospod ne voli žrtvu ne od viška, nego od manjka. I zaista su ove naši parohijani pokazali veliku revnost, zaista ste pokazali veliku revnost i još jednom vas molim da motivišete i vaše prijatelje, vaše kolege, vaše drugare, bilo gdje da žive, da i oni sebe ugrade u ovu našu crkvu. I zaista, hvala Bogu, mi vidimo da nas Gospod prati, mnoge nam Gospod signale
šalje i šalje nam čuda i šalje nam poruke da nismo sami na ovom putu, da nas prati Gospod i ohrabruje nas pri svakom našem novom koraku. Tako da, eto, draga braćo i sestre, imamo sve razloge da budemo i srećni i zadovoljni i zahvalni Bogu kako sve do sada ide. Zaista sve ide i bolje nego što smo očekivali, ali ovo je sad vrijeme da se jako umnože molitve, jer naredne 2 nedelje nam se lome koplja, naredne 2 nedelje će da se donesu neke veoma, veoma važne odluke, tako da, eto, molim sve vas da pojačate molitvu, da pojačate svoj trud pred Gospodom, da bi Gospod, videći molitvu velikog broja nas, bio nam milostiv i podario nam ono što se nadamo, a čak i nešto možda i mnogo bolje i više od onoga što se nadamo i što možemo da zamislimo. Tako, neka je svima srećan i blagosloven praznik, a sada možda da vidimo kako ćemo ovaj video da napravimo, pa onda da uzmemo naforu.